Assalamualaikum hormatly Noqat Qawar 24 kanalının katılımcıları. Бүгүнкү күнгө 28-iyul 2023 жылы Noqat Qawar 24 kanalı көлдө турабыз. Көлдө рахат эс алуу пансионатында турабыз. Ал жерде жакшы экен. Келип келсеңиздер болот. Жатаканасы, условиялары бар жайында. Ушул жерден көлгө 300 метр чыгат, 300-400 метр чыгат. Анан биз мунабы турган немеде жатабыз. Азыр тилекке каршы ал жака экстра турасы жооп бербеди. Бизге кирип тартышкач, слою она чекеде турат. Слойго деле бизге киришке уруксат бербеди да. Биз мындай эле сыртынан тартып атабыз, азыр кадр кылыпчы. Ошол бизден алсай лайк, баш комментарий жазып коюңуздар, урматтуугандар. Келип эмне кылыңыздар. Бүгүн YouTube каналы 1 жашка толдук. Бүгүн 1 жыл болду, 1 жашка чоңойдук. Команда таттуу болсун, мына биздин команда келип отурушат мына. Ана шайрапалар. Бизден келген шайрапалар. Жакшы, баары жакшы. Жайында биздин келип отурушат. Биздин сулуу эжелер бар. Кудайга шүгүр. Оштун менмин деген байлары. Урматтуугандар, мына эжелерден комментарий алабыз. Өзүңүз таанышып сүйлөп кетсеңиз болот. Мен Мамышева Токтоган. Оштон келдик биз. Тур менен келдик 5 күнгөчө. Ошо бизге ошо тамак ашы жакшы, ушунал тамагы, жатаканасы бекер экен. Аябай тамактар аябай жакшы. Келиңиздер. Анасынары жылуу сууга, бош терге барып ойнотуп келди. Аябай жакшы. Кеткибиз келбейт атты. Кеткибиз келбейт атчындап. Дагы 2 күнгө узатып берейинби? Рахмат. Сүйлөйүн. Noqat Qawar 24. YouTube kanalı kança jaka 24 жашка толду? Yok, birge tolduk. Bugün 1 жылдык. Рахмат. Катарына айжигитти дагы, айжигиттин ден соолугу болсун. Ушинтип ар жерде кабардар болуп жүрөбүр. Жакшы. Allah razı olsun. Анан сиздерге айтып кетерчи нерсе, мына ушул акелер Кадамжай районунан келди. Allah razı olsun, биз менен бирге келишти. Жакшы, Allah razı olsun, баары жакшы. Assalamu alaykum aba. Баары жайындабы? Эс алда жакшы өттүбү? Жакшы, кесе болобу экен. Кадамжайлык туугандарга айтып койсоңуз келсе жакшы болот дагычы. Дагы Кудай калса мына бияка дагы алып келишке аракет кылабыз. Баары жакшы экен, тамактары жакшы, жатаканасы жакшы экен. Жакшы, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Assalamu alaykum урматтуугандар, мына Дагестандан келген жеңебиз бар экен, Ошто турмушка чыккан экен, ошол сүйлөп берет, азыр комментарий берет. Assalamu alaykum жеңе. Жакшы өзүңүз таанышып сүйлөп кете бериң. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Неме кылың? Көлгө келдиңиз 5 күнгө туурабы? Шарты кандай экен? Өзүңүз таанышып кеттиң. Шарты жакшы. Мен тааныштырсам, мен Дагестандык кыз болом. Илгери Союз Малдар Чалмы көз Рязанский областта бирге окуп, баш кошулуп, ошо Кыргызстанга, ошо областка келин болуп келгем. Машалла. Келгениме 37 жыл болуп атат. Машалла, жакшы. Жакшы. Аяштар менен журт жакшы. Ош шаарам аябай жакшы, золотой жер экен. Анан ушу көлгө келмей мода болуп калды. Эл катары биз эм көлгө келдик. Аяштар менен келдиңиздер да? Аяштар. Ушуналарыбыз, айла-апаларыбыз чоң келди. Жактуу анан кийин? Аябай жакшы экен. Пулу арзанбы экен? Пулам арзан. Жатаканасы кандай? Жатаканасы ham жакшы. Жакшыбы? Allah razı olsun. Дагы келем деген ойлор барбы? Кудай кааласа дагы келем. Сууга түшсөм судан чыккым келбейт. Жакшы. Жакшы, аябай. Allah razı olsun. Келгендер келгиле. Мен ушу малга чейин бир келген эмесмин. Биринчи жолу келишиңизби? Келем деп атам. Биринчи жолу келишиңиз, машалла. Мен эми Каспий деңизде чоңойгон пляждарда жүрүп, анан эми жактыбы? Дагы 2 күн коюшту, 5 күн коелу анда. Жок, үйдө невелерим сакын. Машалла, Allah razı olsun. Мына ошо шайрапалар биздинчи отурушат азыр. Шайрапалар. Анан бул жерде дагы бар экен. Эми бул жер каяктан келген билбейм. Assalamu alaykum. Кай жерден келдиңиздер? Оштон бүгүн келдиңиздер да? Кече келгенсиздер. Жакшы, жактыбы? Шарттары, жатакана. Жатакана жакшы. Тамак ашы жакшы. Эс алса болот. Качан кайтасыздар? Эртең. Кудай калса эртең менен, Жакшы, Allah razı olsun. Таза. Таза. Biz bir
жакшы. Белгili, oynoğlar, bülbülü. Аларга да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Allah razı olsun. Kelse oluyor ekan özü. Else bol ekan. Барыңыздар көйгө келип, жакшы Үй салып кетиңиздер. Rahmat Allah razı olsun. Rahmat Panşanak. Assalamu alaikum hurmatly tuğanlar. Mana şu hazır bizde kelgen apalar süyleydi eken, şair apalarının bittasi. Süyleyverin, katıra süyleyverin. Rahmat deyim, biz Esaluğa geldik ele. Pütüpkamenen geldi, o İlyas degen bala arkalı, telefon arkalı reklamadan tanışıp geldik. Aybay jakşı eken, tazalıktары, jatakanalары, 2 malı, 3 malı sıktamak berет экен. Jakşı es alıp ketip atабыз. Kırgızstanda ушундай es alуу жайлар көп болсун. Ушундай каржылаган балдар көп болсун. Rahmat, Allah razı olsun. Dağı Jakşı. 2 gün koşulup 5 gün kulap koyulu. Olo kalasları dağı. Bıyıldan gelsek Kuda kalsa 10 günde geliriz. Maşallah. Allah razı olsun. Jaktı bizge, Allah razı olsun. Jaktı. Biz klastaşımız da şu şair apalardı. Şair apalar mana şu şair apama süylep koysunçu bir. İyi koyayım neyine. Bu sözden çok mu koyayım. Duanız verip koyun ona duanızı. Bizge şu jetektegen ballarga duanız verip koyun. Mayli. Sizlerine bardığına işinize rivaj versin. Amin. Özünden baktılığı, talaylılığı olup, balmışlığı olup, yüzdüğü yoldu, kızı yolu olgun, omurun uzun olsun, bağın paktada yakçısın. Uşular demeyen jetek degen emelerinden jakşı işlerine rivaj versin, omurlar uzun olsun. Daima Kırgızstanda uşunlara köp bolsun. Şöyle iştegenlerge rahmat. Allah razı olsun, omurlar uzun olsun. Daima şunday kütüp olgun Allah'ım nasip etsin. Amin. Allahu akbar. Tinch bolingizlar. Hurmatly tuğanlar, şunu aytып ketersin nerse bizge muna turistik neme sezonda bizge kömek ko'rsatgan Oşton İlyas degen agazdan Allah razı olsun. Şol bizi jeteklep bizi şul jaka jönöttü. Biz ağa tereң razıçılık dileriz. Allah razı olsun demekçiyiz. Metlese tilegin ölüp ketsin. Ömürler uzun olsun. Şol. Assalamu alaikum hurmatly tuğanlar, dagı bir jolu. Mana şul biz bilen kelgen bir ağa var. Koçkor ağa Oşton kelgen eken, şol malumat kommentariy berem de şondan kişiden malumat alып koysak. Assalamu alaikum. Hoş gelipsiz. Kelgenizde kança gün boldu, özünüzü tanıştırıp aytıp kete bering. Kelgenimizge 3 gün boldu. Men Oşo bolasının Karasu rayonundan ошо Магдайыл өкмөтүнөн келдик. Кудайга шүгүр, мына 3-чү күн аябай жакшы демелип атабыз. Кудайга шүгүр. Багырасы эртең жортул, даже кеткибиз деле келбей калды. Жакшы. Кудайга шүгүр, баарына Алла шүгүр болсун, баары жакшы. Тамак аш аябай жакшы экен. Жатаканасы ham жакшы, жактыбы? Жатак ашам Кудайга шүгүр, жакшы. Тамак аш 3 мал ыстамак, а? Жакшы. Дагы калганга мүмкүнчүлүк бар 5 күнгөчө. Кичине Жок, эми бир кыргыздын тиричилиги көп го. Барсак болбойт эми. Allah razı olsun. Rahmat, жакшы. Онун көрө ушуга келгиле, дем алгыла. Şu sizlerde uyuşturgan kim jönöttü, şondan ham malumat berip ketsеңиz. Бизде эч кимде ушу коштундар эле чогулуп эле мен дем алайын деп келдик. Анан бул жака жөнөткөн неме Бул жакка биз ошол ким жөнөттү билбей калдым. İlyas da? Ильязбы ошондой болуп келдик. Кудайга шүгүр пичоп калып, мына келечектен алдык ошо бирөө алып келдик, дем алдык, жакшы. İlyas'dan Allah razı olsun ha? Allah razı olsun ukam. Сеңа теледен 24 кабалдар нокат көбү. Nokat Сизге var. чоң рахмат. Кудайга шүгүр. Жакшы, Allah razı olsun. Rahmat Allah razı olsun. Hurmatly tuğanlar, şu nokat karjıma tötkөн al sizler menен daima koşuşпойт. Бүгүн вакытынча koşuşабыз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Көл жака бара албадык, эми тилге каршы ал жакта деле бизге мүмкүнчүлүк берген жок. Көл жака түшүшкө мүмкүнчүлүк берди. Сөздөрүн Allah razı olsun. Кызматыңыздан лайк басып комментарий жазып койсоңуздар, урматтуу тугандар. Шул жерге келип, рахат эс алуу багына келип, эс алып кетсеңиздер абдан сонун болот. Biz 5 günge kelgen elek, jol менен 5 gün. Бүгүн уже акыркы күнү, эртең Кудай кааласа жолго чыгабыз. Дайыма тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Нокат кабар 24 каналы дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Эмне дейбиз дагы? Айта берсе сөз көп. Бүгүн биз жашка толуп атабыз. Шу менен сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, колдоп, кубаттап, ушунчалык бизди неме кылганыңыздарга Алла разы болсун демекчибиз. Биз дайыма колдоп, кубаттап жүрсөңүздөр, биз сиздердин кызматыңыздарга муктажбыз. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Ассаламу алейкум демекчибиз. Урматтуу тугандар, мына Ташкенттен ham тугандар келип калып, кишилер сүйлөп коюңуздар. Кыргызстанга канча жолу келишиңиз,
Biz mana YouTube kanaldan жүрüyoruz atayın. Şuna kişiler söylep koysanız özünüzü tanıştırıp. Mayli, rahmat, man ketaman endi. Rahmat. Qayerdan Toshkentdan keldim dedingiz, ha? Toshkentdan. Ha, yaxshi. O'zingiz söylep qo'yaring, bemalol endi. O'zingiz tanıştırıp. Toshkentdan keldim, dam olgani. Qancha kunga keldingiz? 24 kunga keldim. Maşallah. Yaxshi, kirsan joqdi. Yaxshi. Qanchancı yo'l kelishiniz? Bu avvallari kelardim. Soyuzmi bormi oldi? Soyuz paytda Ha. kelardim. Endi o'tgan yili ham keldim. Ha, maşallah. Menga ma'qul bo'ldi, bu yil ham mana Ha, keldim. yaxshi. Ana sizlarga aytib ketmoqchi narsa bu Qirg'izistonning O'sh shahrına barsangiz, No'qat degan shahri bor. No'qatda es oluvchi joylar bor, O'shda es oluvchi joylar bor. Oloy, O'zgun, No'qatdan Oqsirota, Saxoba degan joylar bor. Qoraqo'y bor joylar borda, Qirg'iziston qo'z joylar bor. Shol joyga ham borgan emassizmi? Endi eshitganman, bormaganman. Xudo xolasa boring shol joyga, mehmon qilamiz. Ha, Allah razı rahmat, olsun. rahmat. O'zingizlar keldingizlar, Ha, rahmat. qancha odamlar keldingizlar? Tabii. Qancha odam keldingizlar deyim. Men o'zim keldim, endi opaqis keladi. Maşallah, Allah razı olsun. Maşallah. Davleniyasi Ha, ko'tariladi. yaxshi. Joqdimi? Yaxshi. Maşallah, Allah razı olsun. Sizlardan tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Ha, xo'p, rahmat. Hurmatli onalar, shu bilan No'qat Qorajmat o'tgan olishlar bilan oltinchi qo'shib tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Qo'ldagi ko'rishguncha shu yerga kelib es olib ketingizlar demoqchiman. Jataxonasi bu yerda aytib ketirish narsa jataxonasi 1200 bor ekan, kunda 3 mol issiq tomoq, anan jataxonasi bilan anan bu joqda 2000, 2,5 mingliklar bor ekan, o yerda sal qultinliroq ekan. Bog'i televizor, dush pushlari bilan zamonboboda hozir qaytganda zamonbob nimalar ekanda. Kelib es olib ketsangizlar bo'ladi, rohat es olib bog'idan kelib es olib ketingizlar demoqchi. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Shu bilan birga Ilyos degan bizga sponsor bo'lib, bizni bu joqqa jo'natgan Ilyos akadan Alloh razı olsun. Shofyor Sovet degan do'stimiz bor, o'shdan No'qat Jimotot kanalini doimo No'qat Jimotot kanalini doimo qo'llab-quvvatlab sponsor bo'lib keladi. Ko'gadan Alloh razı olsun. Barda joylarni aytib ketirish narsa Kaymos klubining yetakchisi bor, shol dele bizga sponsor bo'ladi. Alloh razı olsun Kaymos klubidan bizga qancha sponsor bo'lib yurganlarga Alloh razı olsun demoqchimiz. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz.